urakaniraza cyane nyaguhora ku ngoma wowe buraro n'uburamuko bwacu wowe funguro y'ubuzima bwacu wowe mibereho myiza yacu wowe rutare rw'ubuzima bwacu wowe gikundiro cyacu wowe gahimbare k'amarangamutima yacu wowe muganga w'ubuzima bwacu wowe mukiza udukiza indwara kadukiza imivumo imikoshi amakarande n'akavuyo uhabwa icyubahiro mu buzima bwacu itebwe abana bawe waho uburenganzira bwo guhora baza gusenga bakishyirwa mu masengesho yabo twebwe bwa bwoko bwawe waho uburenganzira bwo kugutabaza ugaheza ukabatabara tunezereze mwami w'abantu mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niwe tuje gusengera kandi kugira ngo ntihagire impanuka n'imwe duhura ntihagire ikintu na kimwe gitangira amasengesho yacu turitwikirije amaraso meranda ya Yesu Kristo turasabye ngo ubutware bwiwe butugwaneho turasabye ngo ubushobozi bwiwe buduhangaze turasabye ngo impuhwe ziwe zihorane n'imitima yacu turasabye nyagora ku ngoma mwene ubuzima dufise turasabye ngo nyagora ku ngoma mwene imigisha yose dukeneye turasabye ngo nyagora ku ngoma mwene ubutware n'ubweranda ubuto n'ubutore byose ubihangarisha ubuzima bwacu mwami w'abantu mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho dushaka kuturabira turabire mu mpuhwe ziwe uturabire mu rukundo rwiwe uturabire mu kwihangana kwiwe uturabire mu kubaha kwiwe uturabire mu guca bugufi kwiwe uturabire mu bwenge no mu bwitonzi bwiwe wese utwuzuza umwuka wawe mana mutima mweranda wowe uyobora abigishwa bo mukama bagakora nk'ibyo Kristo yakoze akiri kuri iyi si mana mutima mweranda wowe ututandukanya n'icitwa ubugome cyose cyogomera ingomero z'imigisha n'imihesagiro muri twebwe kazi kugira ngo twererwe mu mitima yacu kazi kugira ngo ibifundi byose bituve mu kazi kugira ngo ibitutwa byose bive mu buzima bwacu kazi kugira ngo ubugwayi bwose bwumva kabobera gakomoka mu ijuru kaza gasenyura izo mpome zizana indwara kazi urakaza neza tunezererwe icyo turi kazi urakaza neza umugabo yiyumva umugore yiyumva umugabo yumve nk'intwari umugore yumve nk'urwikundiro umusore n'umwigeme biyumve nk'ibyiza Imana itaka imiryango imyigigo ndetse na ekorosi turaguhamagaye mutima w'uko tuguhamagaye mu bagwayi ngo bagire ubuzima tuguhamagaye mu bagongo bahabwe umugisha tuguhamagaye mu bihebye tuguhamagaye mu bari mu minwe y'abagome tuguhamagaye ku mazina no mu buzima bwa ba nyina ayo mazina abo cyane cyane bari mu minwe y'abarotsi abo cyane cyane bari mu minwe y'abarotsi abo cyane cyane bari mu minwe amazina yabo ubutunzi bwabo ubwo wagenewe byabo biri mu minwe y'abapfumupfumu n'abakonikoni turaguhamagaye kugira ngo weze ubuvuga bwacu turaguhamagaye kugira ngo utunganye ubuzima bwacu turaguhamagaye kugira ngo uduteture uturinde kubabara kandi tugusabye ubwenge bwo kurotorera ibyo data yasize mu marangamutima y'abana biwe biduhishurira nubiduhishurira baragira amahoro nubiduhishurira baragira agahero nubiduhishurira barahabwa umugisha nubiduhishurira barahabwa ubwenge n'ubweranda barahabwa ubwenge n'ubwitonzi kandi barakora ibinaniza abansi b'Imana kuko muri twebwe ariho data akorera ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze kuje kubana natwe urakoze kuje kuduhembura urakoze kuje kutuvura urakoze kuje kudutandukanya n'imivumo urakoze kuje kudutandukanya n'ubugome bw'isi urakoze kuje kutwambika umwambaro w'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo ibyo byiza tubyitegure kandi tubyakiranye ubwenge tukanatura ngo bitubeko tukanabizitirira mu kuri mu rukundo mu bumwe no mu budahangarwa bwo butatugera n'Imana imwe rudende amen
cyo kuririmba indirimbo zo kwambuka zo kujabuka zo gutabara ntabwo ari igihe cyo kwidodoma ntabwo ari igihe cyo kwigereranya ntabwo ari igihe cyo kwiciriza ntabwo ari igihe cyo gukorwa n'isoni oya sinogenda nashimye oya sinogeuka sigire Kristo abantu mwese muri ko muragira commentaire ku kiganiro cyo twagize ku bijyanye n'ubwiye Bikira Mariya ndabashimiye cyane n'umutima wanje wose n'ubwenge bwose zina ari yane yivuga ngo muzoca mubera mu ariko abayobowe n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana nibo bana b'Imana ubundi tuguye kuvuga ukuri kuko Salomo yavuze neza aravuga ngo hari igihe abantu bari bazi ko bashashe ngo mugabo bibagira gukura ibiwa by'ibigongoma byari Mose ngo abantu ba mbere bagize ingorane ngo nawaciye abantu bazi ko bashashe utwatsi turembye neza wariko bazambi warira nage wari kuhanza utarukiteze gamanangira tobekeranya no bwonko rikagena n'iburayi kandi ribari rigufiye none rero deba darindiriye mwese maze mbyegeranye byose umutumire nzomubwira mugabo hari bimwe nje kubanza kubishira ko kuko ari ibyo mwabajije jewe n'ibyo mwabajije umutumire mugana ogere nababwire yuko nkenguruka commentaire zayo nasanze imbere mukomeye bose ratsinda udukomeza ari muri twebwe kandi ari hejuru y'abakomeye bose indoto gatoya Shalom mwaramutse neza naje ndakenguruka nashaka mu ndotorere Narose mbona ndi kurima ahantu mu mushiki ariko umwanya umwe nkabona ndiko nsoroma ibijumbu niho nabona umumama aje avuga ngo nabibi ndamubaza ati watwibwe iki nawe ambwira ngo nihaye utwaho duke cyanda mwishura ati niho sanze yaheze mama nawe aca yishura ati wihaye aho wari kwiha nchamanuka amaja hepfo nchabwira mutoyi wanje ati ingo urabingene uwaharimye nabi wagiye uhasiga ntiwatumbereje kukarinda mama yishura ngo ntaco nabibonye wa muntu yaza kutubwira ko yatwibye acara dufasha nabona ndiko situra ibishitsi ariko sinabisatuye niho nabona ku ruhande uko kwacije mu byo gusenya imwe niho nabona ku ruhande kuvuga wahigiye nyishe mu wahigiye niho nabona ku ruhande ikintu kimeze nk'iki yabo bene urukwavu giruka imbwishaka gufata urukwavu inyabo ikacinza kuyigwanira njafata cyaki yabo ngomba kukinyiga nkumva mwana we kukiniga nkumva kimbwiye ngo nunyice mbabarira nkwereke bagenzi banje iyo bari ngiyaho mama mudogo ari gica kingira ngo nobabwire banyice ndakwereka aho abandi bari ndagifata amaguru ngo nikintabure inzara ndakigumya mu nzosi ngoma ndacice cinikangura ari mu gatondo nkasambiri musigure mutwa mukoze mwarahitsagiye ariko urumva kuvisa imbaraga z'imyuka muri ku buzima bwawe kandi ni gisokuru kibi kuvuga naho bw'amamo wari mu murimo mugabo wahabwa ikintu cyose cyaza mama yakubwiye ngo nta kibazo ngo nta kibazo ngo nta kubaza uvuga ikirere cyawe cugawe niki cugawe n'umuryango uvugamo niyo mpamvu umunyu wawe nyugama gw'inyamaswa akaba ari we uza kurugwana wenyene muri uko kuza kurugwana wenyene birasigurike no kuvuga wawe ugizokora ukavuga uti mama yaravuze ngo n'umuka w'idini kwebwe n'ibicaniro by'igisokoro mama yaravuze nukuvuga uzokomeza ube mugaherewe mugubi buri umusaruro kubera iki ubundi curimwa muri uyu mwanya nico kiguha umusaruro w'icuja kubamwo umwanya uza gukurikira rero numva ko wacihanze inyamaswa kandi inyamaswa zikwigwanira ukisanga witambitse mu rugamba rwazo kandi bwanake imvira y'inyamaswa rero ubwiye ati ntugirene ntunyice ntunavuga honye sibyo ntunavuga honye ni nkuko aho bari ibanga ryawe ubitse mugabe iryo banga ryawe rishinga bw'isokuru kibi kandi kutabivuga ariko guhambirira ikibi mu muryango wawe kuko ngo warugiye kwa batantine bawe wahanyuma kwa mamudogo wahanyuma kikubwira ngo mugabo ngo ntuvuga honye no kuvuga ufite imyuka mibi iyo myuka mibi rero mamudogo niki mundodo niki wana kutagikoko yagukoreye ni nkuko wo barakana ubikiye cyane ubasaga bagucece amajambo bakuvugiye ko nkube ni wisuzume basitsonoto zawe ni wisuzume nusanga ufise uruzereze ugasanga ufise cyane ugasanga nta mugisha nakanyamuneza ugasanga ufise ibintu muri generation ku myaka yawe
nuri ku murongo w'ubuzima nk'abandi ucureka kugirane kubw'umubitsi banga mu mutima wacu ugende ubwire Kristo timbuhora ungire nk'abandi bakora ungire nk'abandi bakobwa ibyo kwizera ko ibyo umwana w'umuntu ngo ufite uburenganzira bwo kubwira Imana ngira utima mugisha sibyo kuko gwa rugamba warugezeko umaze kurenganizo ntambara zose ukabona yuko muri umuntu wawe yakoze nabi mama wawe ngiceceke mugabo wawe ndi yari yabibye mama akaba ari wacanza kubafasha nukuvuga iki nukuvuga ko umuntu ababaje umutima wawe aziyunga n'umuryango wawe ku buryo bw'uko hashobora kuba ikintu kikubabaza ugasigurwa n'intambara zawe utaruzi yuko yari inyungu ikomoka ku muvumo w'igisoko cyawe ndagwakarura ko muri Bibiliya sibyo ujya mwana w'umunyakananikazi wari umunyakananikazi yagiye kubwira Yesu Kristo weze umwana wa Dawidi ongera ikigongo ngiriza umwana wa Jeragwaye Kristo aramubwira ijambo rimutungura umutima urumva bakugwana n'inyamaswa amubwira ngo ntabwo umukate w'abana ni kuvuga urukizana rw'abana rubereye utubwa nawe aramubwira ngo okay utubwa nibyo nidukuriye umukate w'abana wariko dushobora kunobagura utuvunje turi munsi y'ameza y'umukate ubyumve ngo aramukaruzererezi ukugeramiye kandi uzogushira usaba kugira imbaraga nyinshi biburi ico utandukana naco nico uhuza naco kuko bya bikoko byariko birigwanira kimwe wagombye gukuraho bikugomba kubagurukana utabagurukanye bana ko atanakimwe bikango ugeze ko mugabisigura ko hakiri indi doto kuko bikanguri mu rugamba rw'ubuzima bwo gukorekera ngende bavuga ati je nabonye waduciriye amabango mama wawe ngo bireke ibyo ndabizi ni nkuko kwibona ko kantu kuvuga none ni kwikina babone ko nagirana kwikina nkakazi mu makabwira ati bicireke bujya na nyoko senge bujya imeze kuno umva ko yabivuma ari amakarande Kuma mugara munyakananikazi wewe umwana wiwe kugira ubumuga ntabwo yari nyina mutayigishe nabi ntabwo yari nyina muragurije wari umuvumo wo mu gisokuru wagiruranagata no warawatura imarira irawushira kwikidoro uwo mugore byasabye kwapfa cyabugufi yitandukanya na bwabubwa bwo mu muryango wabajya bakananikazi babakanahandi hanyuma arabwira Kristo ati yamara tugwa dushobora gutora tuvunguka munsi y'ameza y'abana utubwa dushobora gutora tuvunguka munsi y'ameza y'abana nitwatuka twagera hari ameza y'abana ibinige byabaye kuri bane ko muzosomeza buriya murongo na kane ngo hafi y'uruhimbi rwa mukama ni kuvuga itandukanye n'igisokuru cyane ureka kugenda kubitekerezo bya mama na papa ureka kugenda kubitekerezo bya nene uze wibohotse ubwira Imana tiyimivumo tiyimikosho tiyimibabaro ndayasi izi ndoto zo kugwana n'inyamaswa ndabyase ukugora n'ivanga nkabona ikosa ryabaye mu muryango wa undi yadukorera ikosa akaba ari we yongera kuza kuturamira mama yambwiye ngo ndabibona ngo ndabizi kaje nabonye ko ari ikosa ndabyase nuwa nikintu ubona ko ari ikibi mugama mama wakaguha insiguro kubera kumbure hari ikintu gishingiye mukami mukigisokuru cyawe kandi nabo barenganya muri umuntu wakabigira nabi mama wakakubwira ngo ngwiki uze kwisuzuma urabe no ruvugira rugera ibyo gusa keshi bikunda gushikira abana bakabiri abana b'intu n'abana b'inyuma y'igitiri nukuvuga ikire nicyo byabaye no kuri dina mukobwa wa Yakobo mukobwa w'11 wo kuri umwana w'indwe mu nda kwa Leya nukuvuga rero ikintu kiba nigiki gusa kuri Yakobo umuvuga wa 11 yari 13 nukuvuga rero n'uyu naze fume kuko nta mugisha ugaragara yeye kugira kera cyane ngombwa kera banza n'ibyo mu 13 nukuvuga rero wagenda wikirana n'Imana sibyo utunganye n'Imana ureke kuvuga ngo mama sengo kungo mama yagize kungo mama yagize no genda kuko nuko kuri izo nyamaswa zagusabye ngo tugira tugwareke ngo kandi ngo ntuvuge ngo ntubabwire ngo turi ngira ndakwereke n'abagenzi banje urumva ko ari ubundi mwuka ugira autorite ugatsinda ku buryo bwuko uhabwa kumenya igihishije mugaba kuba byagusabye ngo ntubivuge bisigura yuko iryo jambo byagusabye rekana rigusigure muri Samuel wa mbere mu kigabane cya 30 Dawudi isikurage bamaze kumuturirako kubera ko Dawudi yuzuye intuntu nyinshi ingabo byajanye siniza gusubira mu iyo nkuru yose nigajegege kugwana mu ntambara yavuye ipfira mu mwami wa mbere w'Isirayeli yitwa Sauli yaragiye kugwanira kugira ngo ashimire Akishe se wa Sauli ngene yari yaramuhaye indaro mungu wiwe Sauli ayobora Isirayeli yaramunyanganije muje gusubira mu mukimirize bukeke murabisobanuke kwasibwo ya mu bisome muri Bibiliya nikuvuga avugatira kanje kumushimira kuko yamuhungishije mugabo kubyukuri si bari yaramuhungishije
abantu benshi mufise imivumo ngo kwera mama yamvyaye ngo data yamvyaye hari igihe biba ngombwa kirazira kumuhangara kirazira kumushona kirazira kumutuka kirazira kwemera umuvumo kuvumye no mbwari igihe biba ngombwa kurwanira mu mugongo umugongo ibyo abahungu babiri bano wabakoze bakugwa kumuva muhama ahabwa umuvumo nujya munyakanani kazi yemeye ubwo bubwa aremerera apfuka mu Kristo ati sinako abone uko nakubona n'uko muri Israeli mani mukuru kumuvumo ubyumve ngo umuvumo mukuru ko ni maka witandukana kazozenga Dawudi arazi ikintu cyawe ngiki ngo yuzuye inunu nyinshi ngo aragenda abwira umwaraza nk'ukabiyatara bisigura iki nta kindi gikuta na kimwe gikwiye kuba hagati yawe na Kristo ngo bw'iyi mwaraza nk'ukabiyatara ngo mereza ivotishe ngaho ngo abwira Imana ngo ndabakurikirana ndabahamba Imana yamubwiye ati Dawudi ko wamamaje ko nshobora kugutabara mu maso y'abo bantu bamaze kuduza amabuye ngo bagutere mu maso y'ubwo bugenge bwa kandi ari jana turi gisikurage kugira ngo ntugwe muri iyo nuje muri iyo ntambara Sawuli aje ati wa mama Jineza naje ndagusigira twiyati bakurikira n'abahambye ngo ace sangara gahungu kabane muri ntanga bishobora gusiga uwundi yononekaye mu nzira wasanga gahungu ngo karembeye mu nzira kumbe Imana yari yakarembesheje baragata karagenda kugira akaze guha makuru Dawudi bugiye nyagwe ati ntuje kwibwira abatantine kuko amumu ngo aciye ababwira ngo ndababwira iyo baciye nibyo batwaye ntimuje kubabwira ko ari je nabibabwiye ngwe nuvuga uwo Mungu yagaragara nk'umwasi wa kwa Dawudi kuko ari ingabo yatorotse iva mu ngabo zaje gutera isikurage zituri isikurage zinyaga abagore ba Dawudi ngo harimo na Abigail wahoze ari mukana bari niko birivuga mugaba kumbe ni Imana yabateje ku kavuyo mwibuke kare turiko turasenga turiko turasoma ijambo ry'Imana dukota ko mama yagunduri kwitsina mwibuka neza yuko Bibiliya yavuze ngo nzoguteza umuvumo w'uruhagara ku buryo niba bigiti nzokoro kukiruka ugahunga nguhunga amasoro nguhunga inkota nguhunga imbugita kandi utabonye umuntu n'umwe ariko arakorondera umuvumo ko arenze itegeko ryanje rero nikimeza cyuko umuryango iwanyu hari ibizira barenze itegeko ry'Imana nawe rero ushobora kubizira kandi wari umunyamugisha none rero igo byore umere nka Dawudi nuvuga ngo patira avuga ngo pasitera avuga ngo genda uba itegeko ry'Imana sibyo wigo byore muri byo byose ugaruke ubaha abantu bose ukunda abantu bose mugabo wiyunge n'Imana icimana ivuga ngo gira iki bugiki wumve ngo hari ibyo nyibiri ku buzima bwawe genda rugwane n'ikintu cyose Imana yashizeho kiruka nicyo uhenze ubikugwe ko uhagumugisha mu izina rya Yesu Kristo nkuko Imana yakubwiye ati none nyoka gogwe nyoka byari shushu nyoka tabwe nyoka pfakare nawe ukomeze ubyiyakiremo ubu ntacu ufise wokora niyo nama Imana yagombye kukugira muri iyo ndoto yawe niyo nama Imana yagombye kukugira muri iyo ndoto yawe Imana ikumugisha amen aha Yeni ndoto. Check it. Makisu ni muzima. Aha, narose mbona we waje muhira aho mva. Mbona uri kumwe n'ubundi mukobwa nca ndabaha agatebe gato mwicare ko amajewe nca mubwira undotorere. Ncanora fone mwereke indoto banditse uzirotora njambona nagiye kugura amazi uwo mukobwa yayamaye namayera namuhaye jewe nagiye nzikarije ideni ndayazanye nsanga uhagaze nk'ugiye nca ndabaha ayo mazi nimugende ataco murose muca murakira ayo mazi yanditse ko life njambona umwe nagurira ayo mazi azanye igiseke kiri mu gitoki ngo basubirije mu nkoko ucuma ya fone naguha ngo ndotorere nibaza ngo wanyishuye izo ndoto ngira sanga wanyishuye mu fone naciye nkanura nabonye ko wanyishuye iyindi
umviye n'indoto ya mbere murumva ugo rugamba we yarasabona nagiye muri wabo wana kumwe n'undi mukobwa rozigira niwe hanyuma niho mbonye ko asa na rozira je kuja kuri YouTube urabiro zirujira ko asa na rozira hanyuma ngo acaja kuzana ngo duha gatebe twicara imana ko umugisha imana ko umugisha gose no kuvuga ufise umugisha w'ubudahangarwa umunyashune mu kazi ngo yayi intebe yarisa amuhani imeza amuhani itara amuhani igitanda amubakira inzo hejuru guha agaciro ijwi ry'ubuhanuzi ngo nawe ngo intambara imaze gutera ngo niwe muntu yahawe ububasha bwo guhunga ngo kandi ahungutse niwe muntu wa mbere umwami yakiriye aramurenganura acandikwa no mu gitabo ubweranda bwa Elisa kandi ikindi naco niwe muntu yahawe umwana w'umuhungu mu busaza na wa muhungu arahwera kwera kuvukira mu busaza yongera arazuka navuga kuronka murazi cyo bisigura mwana amubaboro byara ngo nakawuto nyine hari abantu kubyara mu mubiri bitari ngombwa hariho naho biri ngombwa mugabo bitari ngombwa mu busaza kabiri imana yabiremye ko ngene mutose mu Matayo 19 nimwe mugomba kuba nkica abandi bari nukuvuga rero icyo bisigura ngaho kubyara umuhungu mu busaza ngo mugabo yarashaje cyane ni nkuko yo barigeze ubutunzi bwishi igikundiro cinshi basirije jambo ry'Imana mubona ko ari mu bami bakabiri kane riravuga ngo umugabo wiwe urumva Elisa yaramubajije ati ko wangiriye neza nkuko niki usaba aravuga ati nibani y'amahoro n'abandi bantu bose avuga ati nimugomba kwemerwa ubwami nimugomba girane oya no kuvuga iyo wumva Imana yukunze Imana washijwe iby'ubuhanuzi utwaritse abakozi b'Imana kaje Imana burya nuko namwe mubigira mwese tuntu dusaya abantu kwa Dr. Claude yatubiye ubundi Imana itanga umugisha ku muntu wese akoreye umugisha ku mukozi w'Imana umugisha w'ijambo ry'Imana nikuvuga rero icyabaye n'igiki we waramubwira arambwira ngo niki usagi ndaguhe avuga ati mbanye abantu n'abandi bose ngo mugabo gihazi umusuko wa Elisa bacaza aramubwira ngo nta mwana w'umuhungu afise ngo kandi umugabo warashaje nuwabisigura iki ni ngo avuga ati na assurance na garantie y'ubutunzi bwawe kuba umugabo wiwe ashaje niki nukuvuga ngo kera yarigize ko bafishe ububasha kera yarigeze ko bafishe ubutwari mugabo nyene cyafise intupfe ntukire kuba umwana ikindi gihe ngo ari kukiva ari karakora ngo amwana saa sita gawe ni nkuko yogera hagati na hagati agaheregwa ibi bintu harimo kisege ndike yafatiye kuri rya nyigisho mu kebikira Maria de nze twari mwe jigere batwarimo n'ujya mutumire arambwira ati nukuru dufashe twigishe kwakira ijambo ry'Imana tukarizana mu buzima bw'uyu munsi niko kuri ikintu cyavuze umumarayika kandi buriya nuko mudasoma Bibiliya Ecclesia Katolika ndaja kubasomera introduction yayo iravuga ngo mutandukanye ibyavuzwe n'umumarayika n'ibyavuzwe n'umuntu si nicyo gusa icyakozwe n'umuntu atakiriyo icyo Paulo yakoze hari icyo nokora uko Paulo yagikoze ndagikoze uko Paulo yagikoze no bandenze itegeko ry'Imana ngende kwa Paulo si ngendo y'uno munsi umuhanuzi kwaza gatora umugozi akikura akavuga ati uwo muntu mwene musentire uwo musibira ha imutangwa n'umwuka w'Imana ibyo mu gihe cyo kwa Musa musima nawe ati genda ndakira umwuka w'Imana uri kuri wowe neze ndawushire kuri Hosea ahindura izina yitwe Hose yitwe Yosuwe cyangwa Yosuwa ibyo mu bivamo ibyo mu bironga no mugisha kucyamuje muzoja kuko muzoja uko ari mwavuye mukamuzo bamugiye nyene nk'udupapiro ne muzosanga ubutunzi mwari gusiga kuri satabo mwashitse Gamani gituma yapfuye saa sita bakamushira nyina kirukanga nukuvuga nyina ni wari umuhesha w'umugisha wo kurugo rugo ngwaragira duhaye agate Imana ibiguhere umugisha ugate waduhaye bisigura n'icubahiro kandi ubwize nyigisho zize zigira icyo gikoze mu mutima wawe ngo amaze kuduha agatebe urumva ko inoti ivuze ngo araza duha agatebe amaze kuduha agatebe ngo abona nitwogenda ataco aduhaye aja kudutorera amazi nta mahera yagiye afise arayamuha kandi nta deni yamwanditseho mugabo asigira telefone kugira ndamurotore indoto hantu rero ni wari umutima w'indoto ba Kristo muroti indoto nimuzirotore
nukomeze kumviriza indoto z'abantu indoto yo ndacizokubwira mugani wirengagiza indoto y'abantu ukagira ubwoba kubera indoto izokwica ko no gutanga telefone yawe kubera indoto ni nkuko wowe udodomba nitamye indoto abandi barabadotorera nimba indoto izogera aho kuyisambuza kukidodomba yisambuze kuko nuyisambuza nawe usanga bikoze ukutarika Imana izokubaza icyo utazi kandi ataco wirengagije narababwiye gihe cyose uzorota ntuzoreke gukora umugisha ku ndoto yawe kubera ari imbubwiriza kuyisamburisha umugisha ukorera ari nziza ubwirizo ari imbubwiriza kuyisamburisha umugisha ukorera ari nziza ubwirizo kuyihabwa kuyironderesha umugisha ukorera oringa te Farawo atanze ubwami bwose Nebukadinezari yatanze ubutware bwose kugutanga telefone nibi gusa ko wayaye umukozi w'Imana wongera yaha wayamazi baraza nawe ntiyamwishuza natamwishuza ngo aciye ahubwo azana igiseke mu nyuma ngo adusubirize mu nkoko twari twagiye mu n'ikimenyetso cy'uhawe kwarukiza ngiye kwigira ntusoye gutanga telefone ahubwo ko gusa kubera ko byabaye kutamenya ntabwo hari umuvumo byatanye ni connection ikirere cyiza cy'Imana kigiye kuza mu kugira igiturukundo uvuga wewe ndakubwire wowe mu Bibiliya aho tujya gusoma ijambo ry'Imana cy'Imana kandi ukubwira uri mu gihe cy'ukwezi byabya uri mu gihe cyo kubwirwa ukuri k'ubuzima uri mu gihe cyo kuganira na Kristo mbona mbona amasomo yandi aho ni muri Yohana 4:24 jya munyasamariya kazi urabona ko amazi atayatwaye mugabo amazi yarayashiriye abandi kandi bidayisize kumwoba yaragiye kuva mu mazi ujye indirimbo yaririmbye unaho uragenda ku mugezi kenshi ugenda kuva mu mazi ariko sindonka yamara inyota ngo ariko nta wundi atari Yesu yombumba ntari mbizi no kwemera kuko ububasha n'uburengezi bibonekera muri we ubundi indirimbo ariko bavuga terume numva riri numva ari yindi iri sinonime yayo mugabiri binywanye byuzuye cyane kuko ubutwari n'uburengezi ubwo nibyo bijaye kuko yari kwiriba ryahoze ahahoze igiti cyo kwandi umurimo wo kwa Yozefu handi afise umurimo igiti kitukaje hano mitangura 19 nikuvuga rero ikintu kibaniki sibyo wawe ugacugenda ukaraba uko kuntu aho wakuye amazi atadeni kandi telefone wayisize mwumva ngo icyo yashaka yari yagisize gisigara na Kristo kandi washaka kurotora indoto nawe yarafise ikintu yabitse mu mutima avuga ati Mesiya ari mukuza yaramubwiye ngo usumba basogokuru ubwo mugani yaramusamanye kundi yaramunyamiba barako yandika ibyago kandi n'igikora upfu dufise uyu munsi kandi ubwo mugore ari president umuka w'idini ngene muzohura na mutima w'Imana mukozo urukweze mugenza mukamenyesha ukuri kw'inkonzitsi ubwo bashimura indango ko mutaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ububasha bwake bashimura imboragwa muranihagarara ngo sumba nawe none nawe nawe none ko yabaye intungane y'Imana mwagasiga umuvumo mu rubyaro rwiwe we yumvire 2-3 abisaba ngo 3 umwe abaye umuvumo gushika aho Kristo yamubwiye ati wamugareje nakaka umva wa murage Salomo yavuze abakifise ngo wiga mureke inshuti warurukiza rugiye kuzi wanyu ruciye kuri wewe niyo mpamvu mubanyi yagaragaje ko nabagemuriye n'uwo mukobwa twari kumwe nukuvuga uwo mukobwa twari kumwe ntunarondetse nkuko ndakubwiye ngo nzine no uwo mukobwa twari kumwe n'umugisha narinje nzananye wanyu reka mbigusigurire gihe cyose urose umwigisha w'ijambo ry'Imana aza mu ndoto zawe umenya urukiza kiretse iyo yaguhunze cyangwa ukamuhunga cyangwa mutera amabuye nukuvuga iki wibuka Yesu Kristo ariko aratanga umurage usomye mu nkuru nziza yaravuze ngo aho muzogenda bakabakira ngo muzobifuriza umugisha kandi uzobaka yaravuze ngo muzosangira ibyo bafise nguvuga ko hari umugisha muzogenda muhajanye si muri iyo nzu gusa n'ababanyi bazoshikirwa sujya mugore gusa n'abanyisirayeli barirengagije ko n'abagore barirengageza ko yari abibabagabo
barazana abakristo ku musozi wa Garizim bahabwa umugisha wo kuganira na Kristo aranabigisha gusenga. Ni naho hari fondation, hari ishingiro ry'inyigisho za Mesiya za Yesu Kristo. Wabyumvise? Ni wowe rero ugiye kumuhesha umugisha mu muryango wawe, n'abanyi bazobimenya kandi bazakira ukuri kujambo ry'Imana kandi bazohabwa umugisha. Ni nkakujya kwa Petero amaze kutura mutima mweranda ngo bose bariyunze ngo bagomba kuba bashira hamwe ibintu byose ngo ni ibintu kuba bashira hamwe ibintu byose bakabisangira bose baraza bakaneza n'ibyo bari ko barakora nico giseke wazanye kandi nawe wakizanye ahabwe umugisha. Uyindi narahantu bari ko bakora isambusa y'umwana ariko arayirya acatora ibindi nje ndamubuza kuko nabona ko yivye cantora inkoni ndamurukana aca azisemura ko zose kugira sinda mwake iyatowe hama ndamwirukana nawe atora inkoni iri kamawa mugabo nayo yigeze amubita namye namushikanye iwabo ncasanga abavyeyi biwe bahagaze kwibarabara nje ndabwira babwira uko bimeze nabo nabona ari mwene wabo na mama ndagenda. Ni kuvuga ko hari ruto bisoko, hari ruto bisoko mu gisoko rucawe umva gusanga bariko bakora isambusa bakamuha bo bakaba bamuhaye mu nyuma mugaka agomba kuvyonga karere. Ni nkuko mu muryango wanyu bari waraguje uwo yaraguje rero akaba ari umunyagaciro wanyumva amaraso murayasangiye mugabo rero kubera agomba kubyonga karere agajaza ateza impanuka akazana ububeshi akazana ibisebuzi ucusuza umukara bo mugenge wanyu usanga mufise nk'umuntu igihe muhinjiye mu rukundo agirane atezanye ibisebuzi atezanye ibibazo arabesha aratuma mu Dodoma aratuma mu Kirana uko kumwirukana ukamushikana iwabo sibyo ugacubona ni mwene nyokwanyu. Ni nguko wo kwibohotse, ni nguko wobo kugira rekodi ukavuga ibibazo bya office imabara ya ugendana iki bagaca bakubwira ngo buriya warugwa na runaka, buriya watwaye igikundiro na runaka, buriya watwaye umugisha na runaka, buriya watwaye umugisha na runaka. Baje usanga n'umuntu utari ubyitetseko ibohoze rero kuri ico gisoko rukibi hanyuma hagurukane nakaroreka ngaruke kuri unyamusamariya kazi wana ko ubundi intandaro kugira ngo abe umusambanyi hari kubera ikibubatse intandaro kugira ngo abe umusambanyi hari kubera ko imibabaro yo mu gihe cyo kwaka mu gihe bavangatiranye burya byari byimbitse rwose. None rero ibyo bintu biba byaribitse mu gisoko rucacu iyo tutabyibohoje ko tugumana ibyonyi nk'icyo n'icyonyi kuriruka ukubita kandi kigasiga kandi kuvuga ntuzokwijajana yasita semuye kuri za sambusa none sambusa uri kurakora basemuye mu kriyaje bitora ibyo ko kindi nacakanyageri kaje undi sambusa kugenda hejuru mbundi kacakatera kinjira indani kajya inyama no kuvuga hari icyonyi kimaze kwinjira mu buzima bwa kandi gikomotse mu gisoko cyawe kibi. None rero birasaba iki? Birasaba ko kudi ijambo ry'Imana ukareka kuryarya Imana kuko bizogutera gutonze izo mbaraga wirukanishije kuko wagiye kandi kagasiga gasemuye kuri za sambusa z'abandi kandi uve gusa wowe ari kurazikora. Ni nkuko wasanga ufise icangirizi naho ukora ngurarame naho bangurarame naho mukunda nabo marane kabiri ibyo byose no kwitandukanya nabyo bisunze itegeko rya aruda asunga kuko urumva ko ico cyamaze kubona kandi kigashiramo iturufu kandi abiyinde noti cyane kibazo umukristo aravuga ngo akasya mwiriwe neza je na amahoro. Ikibazo kare wavuze ko gutanga ikigira 10 ibice atari byiza uko nukuri mari umugisha ariko je nkora ibintu bitandukanye ubuzi bwo ku kwezi ubuzi bwo ku munsi none mfasha ndose igikorwa kimwe nkayatanga aha mvuka no kumera Kristo n'ubuzima ayandi ndose ikindi gikorwa nkayatanga ahandi kuri eglise urabona na oya inako kuri nikunyenyegitse inako kuri kuvuga nguba amuyemberwa ku kwezi amuyemberwa ku musasha uvuga ataye ku kwezi inzo yashira ayo ngurishije ibintu ya business inzo yashira cyangwa uvuga uti wowe uko wiyumva iyo ufise ahantu henshi wiyubakira munsi y'umwuka urenze ukanyanyagiza mugabo ntihagire hari wa mushobora gukora ku bwitegeko atari ko akubaka mu munsi y'umwuka akora ku bwitegeko hagateza akavuye utunze kuvuye handi kuko igituma mutanga so kugira ngo mutange no kugira muhabwe byinshi bisumye byo mutanze
hari gihe rero wamubwibona ukavuga uti bamenye bagere bagire iki icyo gihe no kurwanya uwo mwuka kuko umwuka w'ubwibone n'umukuru hagati y'ijuru n'isi nicyo cyacu nyine turi hagati y'ijuru n'isi ibindi byose ikindi nacyo ari igihe ushobora gutangana ukabona uti iki kintu ndiko ndatanga ku by'ukuri ibi ni gupfa ibyo rero bishobora kugira bishobora konona ibyo watanganye umutima utahura no kuba mukuri rero mukarabutinya kuri pe ahantu haranyubaka n'isi y'umwuka icyo kimwe n'umuntu yabajije ikibazo reka ndakubwira icyo kintu kugenda kigusigurira ngo bari umukristo yabajije ikibazo aravuga ati jewe natanze umutwaro ndahiga umuhigo mbwira Imana niyo wamfashe iki kintu kikamva ko yari mu mahanga nzotanga iki niki urumva ko ari umuhigo ngana twe tugiye gusengera ku muhigo Imana wishura n'ingoga amarira carambaza ati yamara rero jewe uko nari nasabye Imana ari iki kitabaye ngakubona ndi muzima tigikomeye cyane nicyo cyabaye mugabe gitigiri cy'amafaranga cyabaye sicyo nari nasabye ati none mugabo ndumva ko ntegeza guhiga umuhigo none je ndawuhigurira nasengera cyane ndawuhigura ngaho kwa Kristo n'ubuzima namushubishije ikibazo ndamubwira nifata ko wari kwa muganga kijya watanga umuhigo consultation wari kuyiriha he exam wari kuyiriha he resultat warayiroza na consultation yigirishije baravuga ngo ngirishe malaria ugirishe numération ugirishe good place numération ugirishe seoidal nuvuga typhoid ugirishe glycemie kuvuga isukari kwa kasha ugirishe n'ibindi byinshi ujya kumunero nukuvuga muri icyo gihe wacu ugenda kuri kese y'ibindi bitaro bibanye ngo reka ndenga Kivyo byo namubwira ati cyo gusa n'uburenganzira bwawe usitegeka mugabo ndabigisha no aho yigiye umuhigo aho utangiye umutwaro agashimwe ko uwo mutwaro n'umuhigo bitegereza kuja wana kandi yabitagiye abantu birugara ikirere cyawe cy'amasengesho kubera iki muri kwakuza guhigura umuhigo wawe yumvire nk'ubu ana isengero yari shiro yonyine rega nta kintu Imana yagenye kitabaho ngo kitwigishe no Imana ntiyenda no Imana nigirane Imana ntabwo ikora ibintu kugitabizi no ana yagishi ishiro aja ahirira y'umuhigo yajya kuhigurira ishiro aho ahigiye umuhigo niho uhigurira kandi nibyo bikuzanira iki ibyo bikuzanira umugisha ubundi ushobora kuvuga ngo uhiguye umuhigo cyangwa izere ukawugira aho ushatse ugasanga Imana nayivuze ati wapinze jewe numviye wari karasenga nano naho usabye credit nano naho ugirishije inama niho utangira icegerano kuko nabo uko bavuga ati arazongera akagenda ati Imana yaje guhigura umuhigo ana nico gituma Heli atari kwirukana Samuel kubundi Heli yaramaze kubundi muntu kujanye n'abahungu biwe mwana ni Imana imamaga ngo Samuel Heli yaragomba kumenya amabanga ya Samuel yaragomba kuyamenya gose kandi niko bameze mu buke n'nyine kujya Sauli ngukunda kutwigisha ko Imana rero umutumve ngo aho yibakiye n'isi y'umwuka ibyiza kwari ugirane kwariho ugenda gukorera imirimo yawe yavuze ngo ukunda kutwigisha ko Imana atari njyajya kandi itarenganya yes nukuri umukozi w'Imana umwe yavuze ko iyo utatanze iciciro ariko mu nyuma ukipfuza kugitanga ubucu gitangana n'amanice bitano kujana si umukozi w'Imana ni Bibiliya cugitangana n'ibice bitano kujana yo wari gutanga ibyo bivuga kwiga gira umugisha w'abana b'Imana kandi utsitirwe na rudasonga amen byose n'izina ry'Yacunguye Yesu y'uwaducunguye Yesu Kristo amen erega ibisu umukozi w'Imana yabivuze no ni Bibiliya avuga ngo nungyajya n'icacu nzotwarana n'icya gatanu abakera bo barera Imana rabana gose nk'ubu ujya gutanga icacu micinga bakaza mu kabande kari mwinga
bagakubita imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu indwi umunani icyenda cumi y'icumi yaciye imanuka sikari icyenda bagaca babandanya uciye wanga kuko niwe wabyigirira mu kazi twara ukazishikana nta baza gutondako no uciye wanga rero ugaca uvuga ngo iyi ni imbyeyi ni ukuri penguironsa ngo reka ugaca imana y'icumi n'imwe cyangwa imwe y'icenda dore ugatora iyindi ukayisubiriza ngo uciza ngo nuko ari inka mugabo y'icumi uri kuratondekanya byaguye ku ifisa amezi cyangwa ikamwa menshi cyangwa isa neza cyane imana yacize igacize iki yacize igacitora yindi wari kuyiha mwayimbye igaca yicara na yindi uciye nca gituma wakiriye kiza cya kigwe kumanura kiyim icitwana na kibi witwa kwa ruga igihimana nca gituma ari bice bitanu kwijana Bibiliya irabivuga neza ngo nzoca Bibiliya irabivuga neza ngo nzoca ngirike uzoca uzana na mande mugabo rero ayo mande muzanana na ya nk'ubici 10 wari guhumukama nk'ubu dufate ko imana yagwaye umujyana icicumi kikaba cyari 10 ugacuye imana ukayakoresha ikindi kintu no kuvuga ucu twari 10 n'ayandi ica gatanu cibyo 10 no kuvuga 2000 twara 12 no kuvuga ni gihano cyayandi wagumya atarayi wawe sigano cy'umushara wose no ni gihano cyayandi wagumya atarayi wawe no kuvuga ucu ufate 10 ku ruhande ufate ibindi 10 kabigana gaca mutora 2 bacufata rero bitangire gaca 12 mugabo ni ndatanga mande ni wa wundi yabisezeranira imana ariko atareka bishira mu ngiro ni ndatanga mande ni wa wundi yabyigishwa mugatareka gabikora mumenye rero ngo igihe cyose mwigishwa nimushire mu byo mwigishije niyo mpamvu iyo tuba turakumugisha mu mwitsina turabwira ngo ko wabyigishije ukabyumva imana ihumugisha wabikwigishije kandi nawe guhumugisha ko byumvise ukabikora uhabumugisha ubuje kabiri niyo mpamvu imana ikoresha nayo ijambo kugomorora imigisha ngo kugwa ku ibyo no kugomorora imigisha no gusubizwa ibyariwe n'inzige yawe ukinzige byari ingabo imana ndasozerere marage n'amahoro itwishimire twese Idumugisha idumugwiza iturinde kubabara kandi twagura imbere turinde guteterwa itwongereze ku byo dufise cyane cyane twigarurire mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyo byose byagenewe abana barudasunga cyane cyane mwe mutayijyajya muri cyori mwe mutayijyajya mu birumwanya mu kumviriza ijambo ryayo mwahezagi muragahora nyuma y'Imana urukundo rwayo ububasha ubutwari ubushobozi